i nalazimo se u Mediteranskom moru koje je poprilično divlje, a uz to i vetar duva, ne znam koliko ćete čuti. Iza mene je prelep prizor, zalazak sunca, pa da me bolje vidite van siluete. Sad ćemo da probamo da uhvatimo taj moment, tu esenciju. Pa ajde. Avgust 2022. Polazimo na let, polazimo za Rodos, za Faliraki, pa da vidimo kako je bilo. I've been up on the mountains, I've been over the seas. I've been traveling so long now, I'm a stranger to myself. Now I long for the past and the places I know so well. I'm coming home. I dobro jutro svima, 16. avgust, kao što vidite, ustali smo prvi dan naš zvanično bez ovog puta koji jučer sva sreća protekao fino. Evo ovako, pa znate šta, ovdje je počelo sa žurkama, znači neverovatno koliko se buke proizvelo noćas. Ja mislim da je u jednom trenutku neki helikopter nadleteo, proleteo, šta je radio. Sačuvaj Bože, ali opet dobro se spavalo jer nije tolika vrućina, vetar ubija kao i sinoć, pa ćemo da vidimo na što će da ispadne. Inače ovdje mi je stigla neka pošta, verovatno od vodiča, aranžmani čuda, da ne reklamiram gospodu, ali to bi trebalo sad otvoriti. Faliraki, pa ga vidimo što ima. Dobar dan, evo nalazimo se, ne znam koliko ćete me čuti od vetra, nalazimo se na plaži Faliraki Bayu, plaža no name, nebitno, samo da pokažemo kako je COVID uticao na to da žive duše ovdje nema. Ili je razlog nešto drugo. Ili je razlog neka ajkula koja roni, žive duše nema. Gdje ćemo mi s toga probati da promenimo lokaciju? Evo, ovo sami se uverite, nema gdje peškir da spuste.
from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And our voices rang like the angels sing. And singing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And we danced on into the night. And we danced on into the night. Like a piece to the puzzle that falls into place. You could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles. Stigla klopa Black Angus Burger i njegov priprosti faliraki gyros uz pivo. Pa da vidimo, da navalimo. Što imate da izjavite povodom vaše jagnjetine u zemljanoj posudi iz Lakuse pokraj Kosjerića Mogu reći da ova jagnjetina sa sirom, sa fetom? pirinčem, sa povrćem i sa šim. Feta? Eto, tako je, ovo izgleda fenomenalno. Miriše prelepo, ukusno je. Očaraju. Tako da, Sad ćemo da vidimo, ja sam uzeo Primanje. slično, moje se svodi na raskuvanu jagnjećinu, to je ovdje specijalitet, baš zbog tog muslimanskog uticaja i blizine Turske, pa da probamo. Ja sam malo krenuo slabijim tempom, pijem ovo crno đubre, ali da vidimo. Inače, da mogu reći Pa da prijatno. je... I evo, konačno je sahranjeno jagnje, Bog da mu dušu prosti, žrtvovano je, ali je bilo izvrsno. Šta vi imate, ja kažete? Da kažem, jagnje fenomenalno. Samo moje malo vruće, Zato što je u zemljanoj posudi. ali je fenomenalno. Baš se Grčak istine.
devojko, dušo moja, čiji mirišu nedra tvoja, ili dunjom, ili naranđom, ili smiljem, ili posiljem, ili dunjom, ili naranđom, ili smiljem, ili posiljem. Oj, Boga mi, mladjunače, moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem, već je dušom devojačkom. Oj, devojko, dušo moja, čiji mirišu nedra tvoja, ili dunjom, ili naranđom, ili smiljem, ili posiljem, ili dunjom, ili naranđom, ili smiljem, ili posiljem. Oj, Boga mi, mladjunače, moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem, već je dušom